İyilip dursa da ümitin darağı, işenip gelimin özüngdü tabarıma. Kubalar göңүлдүн түбү жок сананы, көрүшкөн күндү мен күтөмүн ардайыма. Assalamu alaikum tuğanlar, mekendeşler. Kandaysızlar, amansızlar, ıttırsızlar ve Kuday bir sayışga çıktım, işte başladık. Bugün kanday olup, kanday yok, sizlerмен dalşe çoğu görüyoruz. Bugün günge başlayana gün 3 dekabr, ertemenki saat 6. Birinci zakazda alıp geldim. İkinci zakazga ketadam. Эгерде күндөгүн биринчи жолу көрүп аткан болсо, подписаться кнопкасын басыңыз. Интересно болбосо мимо өтүп кетериңиз. Ошондой туугандар, комментарий жазып, ой пикир бөлүшө кетиңиздер. Кеттик анда. Ийгилик күнүңүздөр берекелүү болсун. Мага ийгилик каалап коюңуздар. Бүгүн абедке чейин иштесем керек. Походу менчи. Дальше көрөбүз. Так, 8-9 минутта башты. 261 рубль. Так, тугандар 14 минута. 437 рубль. Это 5-ші заказ. 5-ші заказ, тугандар. Крайная келип калдым. 7-ден 53 өтүп калды. Заказ жок. Мойка кылып чыктым, мойка. Машина өлүп калды эле. Как раз заправка кылдым. Мойка кылдым. Мойкадан чыгып эле 200 плюс 200 менен шлакобочная деп алып келе бердим. Коэффициент карт болот. Ну, заказ жок, бербей атат. Что-то не болот да окшойт, көрүп, заказды карап, заказ кылайын десе кымбат. Ой, азыр арзандайт деп күтүп турушабы клиенттер или чо? Непонятно. Ладно, күтөбүз. Дальше күтөбүз. Жакшы болуп кетет, Кудай кааласа азыр бер 250 менен берип калса. Так, 17 минута. Тугандар 17 минут. 499, 500 рубль почти. Аэропортқа келдім, аэропорт. Короче, аэропорт. Заказ алдым сразу. На местаны басалы. Безналичная оплата. Здравствуйте. Өзүңдү таппайдо түн арасынан, жүргөндө айга албай жаратымдан. Коюлуп арман болуп агып жаттым, куштардын куса серткен канатынан. Алдастайм ары бери, жалгызмын, жан көргөн жок аны дери. Тиктетет кайра тигил көктөн, тизилген каркыранын сабы мени. Көк жаштар көчө менен мага туулам, кыра албай жалгыз сени арасынан. Атыңдын 5 тамгасын тапчу болдум, талпынган куштун гана канатынан. Күйүттүн өз өтсө да зарпы калар,
Bilgendey mahabattın dartı alar. Muңumдун беш тамгасын эске салып, мұң айта бергилечи канаттуулар. Күн батат, таңдар атат, агат суулар. Күйүтүн өчүрө албай жараттуулар. Muңумдун беш тамгасын эске салып, мұң айта бергилечи каркыралар. Жаз келип жашыл жайып килемдерин, билгендей келбес жака жибергемин. Сирендер гүлүн ачса сени эстейм, сиреним сирендерин силер менин. Бул адат кайдан мага калган билбейм, адашкан арманымды жаздан издейм. Жаң ачкан бүчүр бойдон калсаң гана, жашынып кет кичекти жалгыз бизден. Aeroporttan Belka'ya alkın. Belkan today. 386 rubl. 386 rubl 19 minutada. Biz kaçet bezni çoğu. Saat 9:30 oldu. Da 5 minutta. 5 minutta. 321 Tuğanlar Nangaralı 17 minuta 552 rubl. Kaysıl жерге келдім? Луговойға келдім. Луговая. Дружба 68-ге. Дружба 68. Kaysıl жерден келдім? Лыжный база, горный воздух. 17 минут. Вообще шикаридос болды. Сонун заказдар. İştegen ele келет қой, iştegen ele келетіндей заказдар беріп тұрса. 17 минуттан 550. Қандай дейсіңер? Қымбат пе же, қымбат емес пе? Арзан ба? Короче, туғандар, бұдан алдыңғы заказы Қотул ушул жерден алып кеттім. 24 минутта келдім. 417. Так, 10 минутта, туғандар, 10 минутта. 654. Завершай 154 рубль. Дальнийге келіп қалдым. Дальный. Газыны баса тұрған күн болады, жігіттер. Бұны азыр Сахалинде такситер көрсе, сен қаяқтан таш отасың мұндай заказа, қайынтып алатасың деп жазса керек. Білбейм, аға попол болады. Бүгін что-то сону заказдар. Ну, не всегда, да, так. Попал болады. Такситердің бәрі түнімен ішлеп, не әлі, ұқтыды, еш алат шау, не. Все, до свидания. Спасибо большое. Пожалуйста. Aeroport bu gelip kalma. Aeroport bu 29 minutada. Kançaga 764 rubl. 764 рубль. Ребята, что за заказ это? 8 минута. 425 рубль. 425 рубль. 425 рубль. Ёбана-ё, кошмар. Несі кошмар? Потому что... А то барлей
чочуп кетпесин азыр мени көргөндөрчү. Сен каяктан эле таш атасың мындай заказда? Кантип алатасың? 8 минутта, 7 минутта, 400 мөржүдө эле чыгаратасың дейт болуш керек. Комфорт заказдар и детский заказдар. Ошондой. Бир болду, туугандар. Бир болду. Погоданы карагылачы. Ал жакта азыр ёлка тигилип атыптыр. Ак үйдүн алдында, Сахалиндин ак үйүнүн алдында. Так, 6 минутта. 328. Ya 26 rubl ekan, 326 rubl. Так, туугандар эке. Saat 1'den 47 öt. İş büttü. 18 zakazın 6100 oldu. 6100. Qancha soatda? 6100 soat erta men 6da chiqqan bo'lsam, tak. Al 7,5 soat uxlayman. 7 saat 40 minut. 7 saat 40 minut. 8 saatte qo'yaylik вообще. 8 saatte 6100. Erta menen 100 rubl kofe ichgam. Adır bir grubalı esepte qo'y. 1000 rublga Beijinggacha, 1000 rublgadan ketmay bir 800 ketdi da. Kilometr точно qancha yurdim, qancha bilmayman. Аны kilometr arasida o'chirib o'ptirmillar erta menen. Esda yo'q kilometr arasida o'chirish. Ошондой туугандар. Iş бүтті o'shan. 8 saatda gruba, taza, mındaycha ayтканда тазасы чөнтөккө калганы 5000 болуп турда, Кудай кааласа. Аллага шүгүр. Кийинки видеодон көрүшкөнчө тынч болуңуздар, аман болуңуздар.